Abeka vaya. Zashi zongu shila bakana mukora hingi gede shime one weda aludare party ugane poso ha party weda alwele ya moteru ngu weda ki party POP na kasha ni cheke awo ye udare party P kama mka marogaza baba kengemu baba mka wai go goma biga ka rungu nyumpo nini ya wo dono party usura maka party P msoye dono POP party wora ga baba bang why go abeka fa won la na telu hono ka wono momma ya ka mum ka ma ka pe do ha sha ne shi ka pe do we ka party ne shi ka party we ne shini ka wono ka na te wona government hi ka ka yu fo government ka mum mo ko government ga he bare aworo ba mo ya mo ro shima ya mo mo ya na mo ko la we ga wa pili mo yo to oh, okay, do kwa speak to me be raga. Never hana. Hotel zindaga. Okay, move on. One more fire. Ulaman na heko party. Ube na beba maka do e me nuri kun sham. Na e party bi na mo kwa mo telu na mege. Ma kwa ni ka ko party ngo ko udal ne ko viaga. Hello. Yes, cartoon figure. Come on, Honorable Yoko Bata. Yes, head of POP. Go home here one. He can. Kwangu boss yo. Ma he can. Ungula hama call go home here one. Yes, Honorable Yoko Bata. Head of POP. Ngwa. Kashami, come. Fill. Kwa mlabe aba higenga moda kwa mono to na me bene ki ko we da wa ma do takra ubi wo ko kwa mi ka on robo yoku pata eda nye mo me sina ki bamba yen shinga tamana ju meeting kokos aju fa pe change na va higenga hide yanji ne va fle kwangu si ya pe change ma situ waga wasiga ba shi ya wona bu yoku bata va fle mu kan we ka vo jira ngwa bo changu no ne be so shi wana mu ma yo ya ba ka ebia ko amu di je na yayi amu na e pa party na so she will party tell us you the phone Well, honorable. Oh, yeah, na. Yeah, I am Mamuga. I'm going to go gash my ina. Kid to my Mamuga Gazaya. You have good and wear him of Kalaka, Zahinga, Hachu, meeting Coco. Man, yes, Capato, Nagan. Got a hidden young man. The Luma Penana Wagama, Yamakaka. Now, fuck one exam you. I young you. Na so no talk or party no fee no he you be mum ba fa young in na gumam so di mum gumam te so na mfa young show you on mo na avo ngwa ayoung so he mo young yangala pa man ka na wo me do wan te na ro ga za yoga na bebe za yoga lu nye o fa so no talk pale no no ma pa bi ya une pa me wa salem ya ha kla cha cha no lomba lo na young mo be ti na ro young mo no bi young cha pala ka me mo me ya ba ka we ko so mo Zava pose mbala mbakaso malele nkwala ko buchakave kwe shange ngungwanga na ekaso malele la siko abe mbala fule ko ya kwe shange magadi ya ni figa bale padi ki
But you know your pee. Action. Ufa ayungu so wana za yohamu ava yung hamu tangu nam so mo te so le kai yung shimo fa yung gugu ya number 1 na kwa mso mo ne ufa ato wono ngwe nyale ya uni yam wa pa Kwa kesi kama de kana me ke wala be. Do ro abjeka chi. Do ro amza yo. Do ro abjeka kasha mzanga wa bupe zo hige yaga ni yem ya wo mo lu kusati kera la yanga ni da ningi yo kwa malu ke gara ni nani yo ya kamo me ya kwa yuga na de ne yo me za yo chukuchu na de yo me am ke mo ke yaga hi de van na de ne ayo wa ki ya wo yo ke ni na de yo ha la ga mo fa mi to na de na de ve na ha mo fa mi to ha mi yen na ngo ka chi jela ka kwa mso jela sia na de ve na ha awanguga na de na ha je za yo chukuchu fa mi to kwa mi yen ya Hello. Kana. Come Abeka. One honorable Yokoho. Abeka wanu honorable Yokoho na. Vahi yawo misatira fle. Mungu papa wa namba yamba genyale budanandi yala vafle. Ya ma. Mi baba ona na rembia. Push your call la jeka. What? Eh. Wow. Okay. Kwa boya ayeku awo. Kwa 200 awo je. Well, what problem so kushi? So what did so where? So for information. Aye. Anenge kwa 200 awo je. Kwa 200 awo. Na nimbia. Wa mu hisatila. Aye. Una fatoga. Hello, yes. Is that your commander? Yes. Okay. Honorable Yoko na India. Now one a year I'm getting around. Now please, so me was in name. Now police. I'll get CID provide me. He get je. When you settle so na de kongunga. But meanwhile, you want to let you buy your man for now from there, see him, Shaman. Yes, I need your assistance. Come to where I command. I'm so pushy. Till he get Muke, your bottle. I'll get see I do what to tell me. But it's eating the environment capable. Atumsi. Honorable. I come to Tondo ya. Wala hingi fuck up now. Can you look at you? So alum na haraga sadi wa do hiya sama ochingo yema yem. Show alum kwala kala kana haraga na. Kwala likidina.
Ka shi na alhola ba su mu mun na ne to me mu hide muda likiton na ni hide me kobo yam vindi na la gba go won ga ai hindo wo kwa na ai na weda hindo wo kwa la wo do chi ga wo we yin na chama ga yin fatire ne me akọ na o di yiti yango mo kwa mo so mo tile mo bi ayo ba ngwo yen so tile ka show me ka pe atum so sembi yira mo ho oro mo kwa ma moto wasa na hu dingo na hana ai ko na wanga mo ga dem so tile yawo This is Inspector Tiazuo from the Detective Department. Honorable Wekwa. We young, I him, how are you young? Nigga, I'll honorable there. Walking into a look for how you made that. One of the demo when they book cupboard or you get such a I don't know in the hangar. Honorable your order. Now what? They check your day. That's the end.